Embozi y'abashubuzi bo mu katare Kantara Daily Central Market muri kitagwenda netandikira hakocibwa ko katare kaba ko babire no bakorera mwenyuma ho muringo gwe cishobobo nuko bwanyuma bakatanduka ubutembuzi ndera mazima nimbe munonga akubantu gure bintu kandi tugiye ahantu hahare tamo transport tukibisa korogo kujunda akatara kabandize kakasya 2015 byo kwezi ko kubanza mu mwaka gwe 2023 bwanyuma abashubuzi bija bahebwa umwanya ugundo gubarakwejo nisako bana batambuze mishuburo yabo bitu bizire kubugana ibizubu byinji tukagamba ho nabo abantu batoraganisa bakugira ngo abantu nibaza gukora ki nibaza gumana babiya yo mu town bagerizeho kuko ibintu cyayanje ebi tukuguza kuno yababyine kuriya taronde cyo gukora cyabura abantu nibakwata pansenzi yeye agiteko kwe agure nyanye bafu bano mukago banuzingaye agiteko ko mu nzu omuntu akizaho bo biza bareba nkaha muryango atine ceroho ebintu babirukaho bakome kuguza fresh food so town fresh food so twenda ebeto za ya Daily Central Market Arnitwe musoro chairman wa Kataraka nagira ngo wahata Katare kinabashubuzi barukwika 50 Hamadare kwinganiga na 21 kandi abakazi nubo barukukira mu bwinji inambe bakazira mpango munonga kusingira abashani bacira kunuga abashani banuge mirimo konka abakazi bone bagezaho kubaza kwiriye ngo bazo mu Katare bari ukubo kubata kwani bebisa abashubuzi ho nabineciza ubukibura rya Kamena omubatinire ngo nubija kurwara indwara z'uburofa atomako webiyesente financial ya 2024-2025 ubwo guturumu ubutangiciro kwa mushanzu tukabajetinga ratfini ili around 12 million kandi ikindi kifiteganisa munonga amizi tukagatuba konka nigakira kubura omukanye tujari koraba mukurungi Town Council negera ngo umuvuji bwa Katara habwo kusyana bija ku bantu bashashure mutwari 15 myaka 5 rero kaba kakozwe bashashure mutwari 15 barahamuhera ubwo mwaka amakuraga gashakwa Anthony Twine.